Kardom B News 7 Than Bang Nili Bapuram Senar Non Bir Tang Tonpen Arjukonika East Pen West Karbi Anglong Hempi Mate Capital Adim Pulote Dipuarong Sopi Henlo Sita Barla Apor Malom Soviet Arve Kejang Anta Dipu Ataun Arlo Langkachiti Athai Kave Pen Kili Athai Kave Det Ajong Department Technical Engineer Atum Anta Abidi Ave Kelang Chechak Frong Ajok Hiti Atowaralong Langkanglum Dasila Soa Puthak Authority Atum Chechak Frong Ajok Arni Wang Arve Kejang Anta Hiti Arlo Anta Lang Inglung Lap Titilo Lake Nonakimi Alam Kali Kopia pot silang inglum lap titima pulote tangka kedo atum longle ke nam et pen akang daya jo longle thok et titia joini si jasemet langkili athai avedelo lase dipuarong sopi penang anadim do tangka chibi o atuma hemalong le ke namalong le ke thok chipang tui munak titia jok hala towara bangke aroi pamande titita do labang so joini si masap sovet arvele jang sitame dipua hitia long lang inglum chok ason si thek ponlong titilo lapen dipu atau nalong kapa develop ji puamen pen koror tangka war det penta lang kapali ji adim anke thek ponlong le det ason si manderlo lasi prabjin pen lahaya kisung Karbi Anglong Autonomous Council Authority atum matha pen RDP ponte mesenji news text reports B News 7 lapen non birtang ton pen lang ponika Bagi itu plastik berat dulu. 50 টাকা নেবে 50 টাকা Bakal deh. Mau tembok loh. Ele.